Kails visieimans. Tai nu mes esame prie Gintaras Teininen Melnakrantei. Šiandien atkūms pastai zeistas stavydas panus skulptūris stvien en subaiteiniai. Mes mazimai darytun tenens tai nu. Kavidans temans šiandien turimai. Kavidans zentlans. Šis skulptūrijas bilita Kursiskä värä. Ast bilita Kursiskä värä. Mä zingi darytun as vidastven kalabijan. Astven vida kalabijan. Talis prie Kursiskan varin. Ast skulptūri. Biteniks Gins. Sen perkūna Zentlan. Biteniks Gins. Sen perkūna Zentlan. Nu, stan Zentlan sparts labai mazingi vidaton, bedigi stan bitenikan digi. Te dirėjimai talis. Stventalis mes vidimai Sagan. Mes vidimai Sagan sen. Baltiskans Zentlans. Stovit sāks. Stovit sāks. Talis eit. Kursiska varē. Biteniks. Aimai talis. Aimai talis padarytan. Kitan skulptūrin. Oi, kai gistven praeitvai. Aha. Stovidan. Aha, stāst Svetas Gārjan, te tas peisātan. Stāst Svetas Gārjan. Skulptūri ast bilitās Svetas Gārjan. Bet dabar kitam Gārjan mēs vidamai stven. Ast bilitan Austras Gārjan. Austras Gārjan, tai nu biski augtais. Stāst Austras Gārjan. Tad tēli turimai pānu skulptūrins šiandietanai, begēdījumai na asanis lygiens. Darytun, kaigi šias skulptūras dega. Bet dabar reizin, eimai prie bitenikan Gintan, be Kursiskan varin, be Sagan. Tātad visai mans Kursiskans ep kailinsnans, Deivo Deivucka.